urwenya na byenda gusetsa cyangwa se jokes. Iyi ni page ya mbere. Nizeye ko izi byenda gusetsa ziri bwagukorera umunsi. Urabizi ko bavuga ko guseka ari urukingo rwiza. Iya mbere, umwarimu n'abanyeshuri. Umwarimu ati: uwo ari wese utekereza ko ari ikigoryi ashobora guhaguruka. Ntihagira n'umwe uhaguruka. Umwarimu ati: ni ukuri harimo abanyeshuri bamwe b'ibigoryi hano. Yohana arahaguruka. Mwarimu ati: oh, Yohana, uratekereza uri ikigoryi? Yohana mutoya ati: oya, gusa ndumva meze nabi. Ko wahagurutse wenyine? Jokes ya kabiri, y'abasinzi batatu. Iyi ni page ya kabiri. Abasinzi batatu binjiye muri tagisi. Umushoferi wa tagisi amenya ko harimo abasinzi, rero yatsa moteri arongera arayizimya, maze arababwira ati: mwageze aho mwagombaga kujya. Umusinzi wa mbere yamuhaye amafaranga. Umusinzi wa kabiri aramubwira ati: urakoze. Umusinzi wa gatatu amukomera amashyi ati: nzi icyo gukora. Umushoferi abitekerezaho agiramo ubwoba, ariko aribaza ati: hajyaga kure? Wa musinzi wa gatatu aramusubiza ati: ujye ugenzura umuvuduko wawe, wari uri hafi kutwica. Page ya kabiri, umuhungu n'umukobwa bavuga ku muyobozi w'ikigo. Umuhungu ati: umuyobozi w'ikigo ni ikigoryi cyane. Umukobwa ati: uzi uwo ndi we? Umuhungu ati: oya. Umukobwa ati: ndi umukobwa w'umuyobozi w'ikigo. Umuhungu ati: uzi uwo ndi we? Umukobwa ati: oya. Umuhungu ati: ndi mwiza, ngenda neza. Page ya kane, kwitaba telefone usinziriye. Telefone yarasonye isaa 9 za mu gitondo. Ubwo inshuti ati: urasinziriye? Njye: oya, ndi gutwarira mu kirere. Page ya gatanu, umuganga n'umurwayi. Umuganga ati: mfite amakuru meza n'amabi. Umurwayi ati: mbere na mbere hera ku makuru meza. Umuganga ati: ufite amasaha 24 yo kubaho. Umurwayi ati: iki? Iby'amakuru mabisi. Umuganga ati: nibagiwe kubikubwira ejo hashize. Mwari kumwe na Dusengumuremyi Emmanuel muri izi jokes zose mwumvaga. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Kora subscribe, like, share, dukomeze tubane no mu zindi jokes zakurikiraho zigiye zitandukanye. Iki cyari igice cya 5 cyo